Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hollong CM Tuliram Rong Hangpan Perangke Mekepha. Karbi Anglong DC SP DFO Lapen ACF Atum Karbi Anglong Nagalan Duya Hoylong Komridam. Lapen Mijung Disa Tariadong Langkaijan Lapen Prampri Lang Sohawa Rong Krisir Keparong Ratum Karbi Anglong Autonomous Council CM Lamchak Chitene Deraputak Ningkang Samse Chepaklang. Kardom Karbi Prime Time Long Panili Sarim Piso Non Birtang Ton Penarjuita Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hololong Paikuni ni Paikrener Keparni Perangke Make Padupanalong Karbi Anglong Autonomous Council along Central Scheme Aparman Tangka Lapen Central Scheme Kintu Anki Karbi Anglong Autonomous Council along Sidang Lepo Lahaya Tangka Assam Sorkar along Dudlelu Pusi CM Tuliram Long Hangpen Pangdakpon. This has been a long-standing demand of the people of Karbi Anglong that all funds meant for the KHC should be directly remitted by the union government. Funding our special package or kotha. Aro MOS MOU implement koribo lage boli ami heitu likhito bhabe written hisabe disu. Iar pisot jita CA batil hobo lage Karbi Anglongor karone 6 ria Karbi Anglong dimaso. Hei meeting to amak Delhi matise Home Ministry Amit Shah amak matise. Titio moi he tinda memorandum lo moi reminder dia hisu he mote aji Karbi Anglong Autonomous Council lo ke eta letter ahile je direct funding jiman khini center sponsor or scheme nisip por arambho kori NRC par por arambho kori tasor AIBP por arambho kori MOS package por arambho kori tasot নীতি আয়োগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 15 ফাইনান্স কমিশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি সেন্ট্ৰেল ফান্ড হ'ব সেন্ট্ৰেল ফান্ড যিমানখিনি সেন্ট্ৰেল স্কিমৰ ডাইৰেক্ট ফান্ডিং Karbi Anglong Autonomous Council লৈ পঠাব এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্টে পঠাব নালাগে আগতে হিলছ এৰিয়া যে মই পঠাই হিলছ এৰিয়াৰ পৰা কো আমাৰ PND লৈ যায় তাৰছত PND পৰা আকৌ দিল্লী লৈ পঠায় কিন্তু এতিয়া আমাৰ Karbi Anglong Autonomous Council কাৰণে ডাইৰেক্ট ফান্ডিং আমাক দিয়া হ'ব Karbi Anglong pen Nagalan aduy hoylong Arnivang Naga Atum Aron Repen Longley Naga Cherai Lapen aduy hoylong Kisom Apilar Kipur Era Birta Longsi Non Henjong Karbi Anglong DCSP DFO Lapen ACF Atum Karbi Anglong Nagalan aduy hoylong Kahumri Dampadu Karbi Anglong Daldali Reserve Forest aduy hoy Kapang Theka Pilar do Anta Nagaland Administration Atum Pen Kipur Lap Thekdam Longsi Karbi Anglong DC Pen Nagaland Dimapur DCF Han Telephone Pen aduy hoy Apilar Kipur Era Putha Karju Padu Karbi Anglong DCSP Bokajan SDPO PCCF DFO Lapen ACF Atum 1974 pen 75 amep langpang taxi puthot adimaklong along an palidam আজি 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে এইখিনি সময়তে আমি আমাৰ Karbi Anglong Autonomous Councilৰ বা বিষয়া আৰু বন বিভাগ তথা জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু SP সাহেবৰ দ্বাৰা নাগালেণ্ড আৰু দলদলি ৰিজাৰ্ভ সীমাৰ পৰ্যবেক্ষণ হয় আমি কিছু প্ৰত্যক্ষ কৰিছো সেই বিষয়ে আমি বৰ্তমান ডিসক্লোজ কৰা নাই কিন্তু যিখিনি হ'ব আমি জনাম সময়ত আৰু অলপ পিছতে কিছু কোঅৰ্ডিনেট আহি পাব আমি তাৰ প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ কিছু অঞ্চলৰ ভিতৰত এনক্ৰোচমেণ্ট হৈছে সেইবুলি আমি মেপত দেখুৱাই দিম এক বিশেষ পদ্ধতিৰে আৰু ৰ'ব স্যার অভিযোগ মতে সেয়া কি হয় দেখা যাওক এই সময়ত মই একো মন্তব্য নিদিওঁ মেপত কি হয় দেখা যাওক স্যার আপোনাৰ সাৰ্ভে মতে সেই বিষয়ে মই এটা নিমাত কিন্তু মেপত দেখুৱাম আপোনালোকে বুজি ল'ব আমাৰ স্যাটেলাইট মেপ আছে এই বিষয়ে আমি সেইটো ক্যালকুলেট কৰি ল'ব পাৰোঁ লৈকে হোৱা নাই মই ডিমাপুৰ ডিসি লগতে টেলিফোনিকলি কথা পাতিছোঁ আৰু তেখেতকে ডিমাপুৰ ডিসি লগতে মই টেলিফোনিকলি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যোৱা 5-6 দিন পৰা যে আমি এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল মিটিংটো হ'ব লাগে যিখিনি আমাৰ ইয়াতে বাউণ্ডাৰী প্ৰব্লেম আছে সেইখিনিকে শ্বৰ্ট আউট কৰাৰ কাৰণে
তো মোৰ মতে এইটো সোনকালে হ'ব লাগে এতিয়ালৈকে ছাৰ আমাৰ কিমানখিনি ভূমি মানে তেওঁলোকৰ দখলত আছে তেনেকৈ ধৰণৰ কিবা নাই মই এই ষ্টেটিষ্টিক্সবিলাক নাই এনেই ষ্টেটিষ্টিক্স ইমানখিনি নাই মোৰ লগতে এতিয়া মই জাষ্ট আহিছোঁ ইয়াতে আমাৰ বাউণ্ডেৰীটো চাইছোঁ মই এইটো ডি চিৰ লগত বহি এই প্ৰব্লেমখিনি শ্বৰ্ট আউট কৰি ভিজিটৰ সময়ত কিবা তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ দখল কৰি থাকে তেনেকৈ আপুনি পৰিলক্ষিত হৈছে নাই অলপ ইয়াতে মাটি কাটাখিনি দেখিছোঁ অলপ মই একজেক্টলি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট লগত বহি এইটো মই শ্বৰ্ট আউট কৰিম Lumbajong constituency kapar lo phaikuni ni phaikre trok siarni mijung disa tariadong langkaijan lapen prampri hawar rong sir kep arong arla tum thur takpen towar suding ke panasai ke klem pona birta katni sasai hemalong birta nang pali dipu pen ka helo kilometer inkoi su se ka chileng atwar non puanta sarkar pen ke lang ka pangkria jok Karbi lo charlia song dipu district committee amai phu jona sing bia hin pen ke japon along rong kre sir kep arong ara tum che todun si towar ke panasai ke klem pon Rongara tumpen kapachini atengki kedamtang langkai fresh mate langkai rongaji kepadupona hut Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang pen lamcha kachipi atengki dipu lamding road kilometer 4 pen langkai jan prampri hawar an black topping kaselam piponji aphan lamchak chipi tekang sita pinyar nianta theklongle anparta longle pata lapen ringwell humpharu sita ke klem patangte sikyong vote kerek ahut ke lamchak jumepik Seta Haider Pit ke RJ anta theklong lipusi rongara tumpen alang tumpen lam thei paklang non Karbi Anglong kachari bom ake hai tuliram rong hang phan alang li phan chuni riang tung banglalo pini alang li langkayan festival along alang li kachi chakang ke to nombor sige towa nang pipo pulo nombor hini ke pota nang pipo pulo lapen border tami nang thik pipo pu la so putha gala pela ringwell puthak sami nonan success sela lasi lahaya puthak antame alang li patang e di phansini ri chuning ri ki hoy tuliram ronghang ahin pen ring humpharu sinangra populo ta laso ring nang kera bang along pen long tang te laso sini tu machini dun na narong ke isi na narong hini son patang lo na narong mangke survey dampo hium ta lele lason dadu lasi lang abang li tum sung pe apen nilitum langkayan road mate nilitum ta aprang ke do barim tektik ahoga hak nilitum han madu sarkar le wang nang thi pusta akirap kabe joini pinian la sarkar atwar PWD atwar lo poi phak sami nilitum Samson teron KSA alang litum hoi pen nilitum han ke jalin pon alang tum han choroi lo lapen adun thu non kewang bom 2021 aninkan ke election nang lilipo ilitum salam thiason otiri pong neng lilo hansaro mong thar proposition si non le thota wang lipo samenil tum langkayan root arat tum anke nangkrab reason thosi madu political fan boy fax dame election ki yogi bang ke ni tum chingwa sing saben si madu fan ame yogun thegi Lapen halap pusai klembo mapor hut Karbi lo charlia song tiri PMI amai phu Samson teron sita min chitong dunsi aning pathe tekang lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ki thegi ding lapen Assam government na tum prabjin pen adui hoyalam ki abang chelang pon pamisi klem pon paminang po lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen lamchak do anta ki papleng PG aphanta chuning ripon padu lo te boy fit sitame pinian ta la sukelang pangkreve pu ajok si pinia banghe rong asor amena jungjung thurpak sipini tuwar ka chihut tuwar ka chiselam la solong ni tum stame kablo jali song tum stame nangkelang nangachelang dulo ni tumke adaka council la pulen tum ka chari tum ka leader posi tum ka adaka rong ara phan tum dak tuwar nang selam piji la puji pu phan le tum ke wang kali stame la tum kam la suke claim sai jok jepen kam claim nang posu ka chi paddu ko point tum ta ning chi khang ni si tum tame nang chelang dulo si ahok pelu pini bangge dak theglong lo la tuwar bangge kwan ma ka silam ninge bangge la so tuwar silam le det apen la so dim bang noni likar jablu na dim bangge la ke boundary la inter district boundary pu sita pu le ili tumki pu un pu takalilang athe dak bang pini la so area bang sensitive area pe naw sin li ta boundary bang exact chini dunde te boy phit sita me ki dam tang e tum social media long wendang log electronic media long kat na lo kadu be long tum thek dun long lo je dak pen 3 kilometer sala pu andam si la pu nili prang na thadak an ke dam tang bang ke council tum pen eviction kuri dam lo te office bi kamang hutu me bang ke pini gala ki freedom tang adim pen pini bang ke kilometer ke thoman pini la pavers block atwar bang nang selame lo la ko nili phi pen sta me non chiklo jonjonia prang pen aku nang ki hut pang cheng thule lo nang ki sur pang cheng lo la bang ke kon tong pali ji ne
lasi li bangge pini Karbi Autonomous Council CM aphan laso aputha kapot karju pe dokoglo je pilaso towar ge ha difu Autonomous Council antong peli rok puma technology ka develop ho jangsi pinian ta laso pir thelong bangke plaster pohormu masih thek don long le dat lang black topping pohormu si thek don long le dat lang pini mer hing jong si thek don long le dat lang pini jong si kang thiriat la so lang ta ki juna lang ta we dat lang potang te la son thot ining ki duk ke pini council tum han ke nili hin pen kapin rem ja alam thima se dat lo lasi lang le tum phani li pukang tum bai la helo nang le tum prabjin pen la so towar la so rong alom la so meri hing la pen lang prabjin ba tum phan la so ke nang tum hin pen nang ke pika pijir ya phani tum Karbi lo chalia song pen pachini lo Mamalom so por phan birta mong ton ponsina কাঞ্চ ওয়াটার বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Any occasion le nang litung bang sita miladak ajat a hairstyle nang litung diklen sining hangling ta long ponji kaduka vita klar at beauty parlor long bang pen nang litung ning ke hangaling a hairstyles ta mi long ponji program hod nani birthday hod nani biya hod hairstyle Karbi Beauty Unisex Salon, the beauty that gives you style. Available services are like health spa, threading, manicure, pedicure, facial, etc. All type of makeup and spa. For more info, visit near Central Bank ATM near Iron Bridge, Rongparpi, Rongbei Road, Karbi Anglong, Difu. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Nilip MSC constituency ka parlo longrum hanse lapen thengkarpu ka chelenga towar St Peter Catholic Church atumpen paikuni ni phai crate troxier ni kaselam pona berta katni sosa hemelong berta nang pale longrum hanse rong thengkarpu ka chelenga towar rong ara tum kedam kewang thangnat katora kavedia jia phan St Peter Catholic Church hinpen ka chelenga towar kaselam cyclem pon thengkarpu lapen longrum hanse rong an ka helo kilometer narkep an bagduji lapang so towar RVR eta nampi namdur saidi Towar Kangram lapen chitiming phat pen asap jok mucha jimani pumathasi St Peter Catholic Church Mondolia long Evangelist Ken B Alvin Teron well killing Rowell Timung lapen sipahi timung pen chenglok ongduna tum cherap chitudun Mondoli keja tumpen keja pon along bang thong kebra nar khedara tum chitudun si towar kipan along kapam yesai mesen pen klem pon abirta ritun long Dipu Durong Supatu Klamalong District Press Club of Karbi Anglong lapen voleng atera natum friendly football match ka patupon. Dipu Lorong Supatu Klamalong District Press Club of Karbi Anglong lapen voleng atera ngatumang bong friendly football match ka patupon along. District Press Club of Karbi Anglong atumpen ball pum thom voleng atera ngatuma phan thaplo. Lapen voleng atera natumpen ball ipum ta kachitutun edera jok. District Press Club of Karbi Anglong atumsi ke hayanong e chepari denglo. Karbi Prime Time menglapor second tonic law domi thak me kurang tu.